akwa baby Adom TV Badwam Afisem so mambo atema yada se ahosepe a wode abrede edu so no nkomo ahodo bi wo ho a wo se utie na wo hye no enso product ahodo a yede siesie fie emefie ye akono ye nikanya fie nko office baby a na say ne me kamfo give us the amount give us for baby ye no won money nkomo me mo ache mo akwaba Baba meje so. Ebi aboko de. Obo ade na daroma na pacho mo so e. Nyankopon adom boko. Ma yenhwe give us niema owo wadwama so. Yo meda se na mama etiefo ene ahwefo nyina so ache. Nchi akese efi eye doctor kofa bai. Eye owura Solomon Kwabi nchen. Ene de ma Ghana de hye. Se bre ne edo nyina no wo mo de wo ho ato yen so na wo mo hawa wo no mo fie wo mo nnwuma mu ankrankra no wo mo adi yen ayo mo so ano. Yadom asiye pa nene no yebehwe yahunimdie hu ensemo se ye efie se ye ayaresabia se ye office se ye hyan ahodo mu ba bibia no eno ho nkomo ene yebedi na oba givers industries na ne nkrabata ba ko ye givers clean care product no eno ene yebabedi esan se ye givers eba center ho no and you will give us natural mineral water ho and then no givers clean care and no hon komo and ye babedi na ma memfa nidi kan wa hanu no emfa nhyɛ ase we and ye friend no givers multi-purpose cleaner givers multi-purpose cleaner utie edina na se nyama no ade edoso ye pa na givers multi-purpose cleaner se wo ya yarosabia se wo ye suku se wo ye sikakrabia say ye ankrankra say ye fie enwuma bie mu no mu hia bi na ne wo hwe me bebisa so give us multi-purpose cleaner ye de den oban man bacho ne edi kan ni wo hwe tiles ahodo a na nse ye wo ye fie mu wo hwe terrazos ahodo a wo ye fie mu wo hwe rubber carpet ahodo wo ye fie mu a me bacho ye di akoniaba a ye ko ye nansin futuro ye mpabo ahodo a ye no mu ehye a ye di tietie mu no eya ye fa emankumankuma bi wo fam a ye mfa ye ni kurugin se den emfa enhu obo so be ka so anya me taos ya na nsen mi twitwi so yi e na ase eni dum ase ewe na ache ase eni nyame fabiom yes eni enya wo fa esan se wenya eye multi-purpose cleaner papa ana se cleaning agent papa antu ene antumi amfa mpepa eno nti na ba ne sa eno nti na me kan for givers multi-purpose cleaner givers clean care product yakofa diaba entino wa wotaus eni ewe na achi anase eni edum anase wususu se esen no memfa sobo no mo woni a wo pepa so no na mo akade papa no na wo nyaaye na akade papa no so de eno na ye givers multi-purpose cleaner eno na ebe den ebetumi aboa wo na ne nyina mu no obonse ye motofo anase ye manu wo mutedi agoro e wo fam afefa nuani di wo fam na ne yesronko e wo givers multi-purpose cleaner no ne Dr. Solomon Kwabi nim die ene ni su ehunu mu no ye de ne ye fra no ye disinfectant disinfectant no eno na ku emankumankum a ye mfa ye ni se de emfa de emfa hu enti se wunya givers multi-purpose cleaner no a eno na beboa eno na nchen omo se ebia obi edi enwo anasa anwa mana sofam na fam nyina etotroto wa pepa pa enso still ase ho nyan ase honum na ya bibibi nanso no nya givers multi-purpose cleaner na ode fast one eja empampan kama na ye kan say sweet scented smell na honum atumi abo enti ene okwa stores ahodo nyina okwa butchery shops ahodo nyina na eno an wormo yede wonmo pe eno mudidi djuma na ne sa dance nie okwa washing base ahodo na nanse wom no mato aguso esan se ka ehene etimu ni carpet ahodo ni nyina no eno no mudi twitwitwu so a meye kama ene obuebutu ho no ma na otwitwu ho esan se wo nanti na wo koba wo si fem na wo tietia fem na wo koba nyina no na ya dia wo fa mo bi de edi efifem entu nya givers multi-purpose cleaner na me pa cho eno ene betumi aboa givers clean care product no enye na ukọ mekom bia wo mayima obenye bi ukọ Shoprite bia obenye bi China Mall bia wo mayimu no obenya givers clean care product ni bi netumi aboante efie enwumaku ene ankrankra nyina no wonom enkope bi na wonom ento ne bo nso de efo pa na mpacho na edi honi we na ye fa na givers
Rozone. Givers Rozone. About your niamefite biade oda na wada. Obeka say to wadwemu kra. As I say we and ebe boa ema oniamefita eni esin anase ase eni eyasesa no. Unya Givers Rozone na eno na ebe boa. The answer would be about time. And gray saucy. Saucy. Fite na ye brown. There's all the big goose to a pine of fine. Come on. Okay. And ya den so obe brese ne posakora. Na so odi kakra gu so asimen nu edu ntem ne. O de fa samna to so keke. Na fashion so mu. Na yi frame na bia betumi aye kama. Enti no ene restaurants ahodro one more moji orders pastries ahodro obo so obo kwa to pon am obi kama. Ebe wie na niama so mu na enkwan ni ensan bia so ambacho unya Givers Rozone na eno de betumi abo na ne aye ne nie obo so obi wo ho obe si niama na wie no obeka so okoshe blue na afede ase ne kon mu no aye deep ne high light na ase edidedem ne pacho unya Givers Rozone na uni blue sem bia ne asem bia bio pacho anu ano no ebe yie ni matade no eni ate kama etumi e de ama na bibia no etumi akonkan wo nte no so eno no na niame di twa to na no pay no aya Givers antiseptic obo se ewie anase wedai ewia no bo na mo na ewia na ebo no mo no ahyewo mu enti ama infifrinsoa adoso se ye mpenifo se ye nkola nka oka Givers antiseptic dia obebeka so nka abatan na wonu di djuma na so okọ ayarsa bia hodro wonu di djuma nanso weda na aba no mepacho oye oba oye bema oya abrantia oya abaye oya abesrewa akokora abrewa mepacho oya Givers antiseptic anu na be de ebetumi abo na bibia no tumi akonkan na yanso de kakra be gunsuo mu na wudi adware se bia won so shower na wudware ofia o de mane ha pe obeka se pill wudi wudware wie no pe kakra fa so mu na de hwegu hu na betumi de ebetumi abo na ade ba ko won se heat rashes na say fifin so anu gun a umo so titi mu a na afeda asa asoa na bo sa afeda dani kuro no emo ana say germs bacteria and viruses edom ho e be gimu wom de omho be gimu no e de oha kese e de be bre ni pedua no entinya Givers antiseptic na sha say fe dware ansana akwakofa how be there etumi de abro enti Givers clean care product eye Givers multi-purpose cleaner Givers Rozone and a Givers antiseptic no okon mekom bia obenye nti se ya na ye ton na ye won nketwa so bie mo ho mbajo se ya na ya ye no e wo hono ma okwae de obetumi enye bia to na bibia tumi akonkan enti no bo modern na ahomatrofo no de e wo obega se kasamfuni ne so na mo no message su bio na wo mu etumi enya na mes no eye 0543 22 24 70 0543 222470 na bibia tumi akonkan na we dia me kokra no Givers consult ka ye nyuma hodo aye di se na betumi amaga na ade hye enye se wono mu eto ye niam keke anase ye nya sika keke no benya ye so mfa so enti no Givers consult na afa de Necotech ya kan ntuma de abo ano ye ma scholarship ye free $100,000 scholarship any year de enti wo bachelor's degree anasa wo HND na pesa wo ko amanone man bia na wo ko your masters no me pa cho me de names bi betudwa me pa cho betumi afre na oni edi nkomo eni oba na ebisa criteria ahodro any requirement no na qualifier na bache obeka so trap na chibela wo na wo ko no enti ba cho obi bia enfre Andrea e wo 0596 009363 0596 009363 now ni Andrea endi eye Givers consult eye yen scholarship no eden enkomo eda sem pacho eno no fresh sa number no a odi aba no nya fe no wakọ na wo beye no Badwam TV ne number no odi ato ho no yese yen frɛ ho na nkyeremu bia no di free wo mo ho na dachi wansa mechiri amekasa bibiri Givers product ai wadwama sonso na wabo ho dawro no na Franco Trading Enterprise phones papa efie ene ho na say Nokia Samsung iPhone smart TVs
ena wo hia yenko Franco ho ubenya bi tabletop fridges wo ho Franco air condition no so egum bebre kwana koyi de na hyewa no ebe ya no odene nya air condition bi mu da kakra na se be abe fresh any day anytime wasore na wabe wadwuma CCTV cameras no so egum bebre bejo de office ofie na fa bi bobo ho se be ya be bia wonam bia no hunu ne ekoso wo wadwuma mu na wo mpotamo Franco number yi 0246422338 0246422338 and 0555939311 0555939311 now on a Franco Trading Enterprise for any and so Nyame Adom Ghana Entrepreneurship Week baso nti obia wo ni swade hunu wo botaye bi ideas no wo ho na se de be obe shape no na atumi adimu wo nwuma wo niema bi a wo bo ho de ro pese oton pese kwam no ne ni ade Mr. Osa Ghana Entrepreneurship Week eso baby 29th to 30th na dwumadie no ekoso nwuma ahodo titiriwa akiri benche wo nyina beba behia mo wo Mikado Conference Center na fe ya exhibit sanu mani nyina ti exhibitors nso wo niema bi na opese obi hunu na yenton ni ade a ni nyina nso betimi aba 29th and 30th no ebi na tumi abo asanso na 2nd May enso ye exhibition no bi ebekoso entrepreneurship trade exhibition so ebekoso 2nd May eno ya Accra International Conference Center ni ameka nyina ye free yenye okapre kra enti dia makachi na wopenchiremu bia for 0508110755 0508110755 and 0592409091 0542409091 na woni mpanifo eni enkomwe ene yabusua ne adofo bi edi won mawdanti en celebrate wo mo Erade dia feba kwa ka wo mfie ho a e wo se e de erade asema won kra woni padue ne kakra na abeka yen senti yen celebrate wo mo ya ade papa bi Florence Morty a wo ye makeup artist e wo multimedia enne e ye ne birthday nti Florence Morty Hidden Glow oko Instagram ani din no Hidden Glow betwa ni mamo ni ma fe dukunsuo ni bo nti Flow happy birthday nyame hiraw nyame nyo kese omo ankwatenten ahoden wom woni suade hunu no emrem onye wakoma so bisade mount team ni nyina team multimedia ya wish you a happy birthday kwaso kwatenten ahoden ni sika yemu ma happy birthday nko emaw me bayi was swag ni di first one ho amemo kwabena no kwabena ofori osei apia happy birthday nko ma kwabena ofori osei apia nyame hiraw nyamenyo kese nyini beye ni petitu ni pakese ebiado na besi bia nyenhira na enamoso nti nhira mra ofie wawofo nyenhira no nuan mu nyina happy birthday nyamenyo kese pa mame nkomra mo ba ko bi nso wo ho ye ba e beto aso